Gadan te gwaton mugor no kwalo lo ka ya damanda ne keden ke kwang dan ya damanda ne keden ke kwang dan ya te pose mechanen en pose mo jan te meton mugoro ba lo itano manda dian ya damanda ne kwang dan de o ja te meton mechan notice ka ja I don't know moko lan kara ki ga yan dial chieng ai to Mr. Kong Dio a tactical user as a musician. Dia don't take a jealous method because you charge a gore, don't take a rame, but they kind near along a dial or lanky, don't then all right, it should along more than jam. Malara Janogaja or Kang down. I think a corun dar okay, run down doctor chua. Chatere gaga ni long connecting one to thank you and body or jam a con idea like with social media, quick on Murum Kong down. Chaga Kadamanda ne Lul Simon, if I remember. You can't take a case ke Lul Simon. Chiga take a case ke Nyapalul. Chatake a case ke Garachale Bravo Kiss. Chatake a case ke Coco. Chatake a case ke Bulbul. And chatake a case ke Jangalwa Boom ke Tam issue to walk mate in Yangam Bell Cigaroke a lot. Kata di alta mucha wogwe thank you dia chat kat kan aja. Thank you la kodana na so dia jama la user wo mi chade bat ke music ke industry che chade paru be dor be yi create mugoro dong ben tension na ba ko lo ka jaga ke baro gor mo dong dara ga kan nat ka ja dia judging system user ko thank you mi to wo ga ka chi me da tele me da ro ma kanaran mano wana moja especially che kama pai talk naran no ne dia no na ga social media naran de charu tub kama gwejimo ta an chala ga jaga lo bom palme chi correct de de no kuno dong de galwa de convene kama dong chi galwa ke ne de convene na kor galwa tele personality ki odi to ga personal ke dia naran mo gora ki dong de ran ya kwa da dara che kama chanan ka ja chanan ka ramu da dian cha luobo batanyong wed den ka ji brother kedem ki kwang dang na mo chagwa especially jine jira mu politician ka musician ka mi jira mu goro bia leader ka nyam chagaman kula lare wo da reflect when jan goro reflect karodo ke wo kan ke ne de laro mi ka mo zab dam chiga ne ti yan ke case ko ka ran mu kot ka social media ba ne ne ko ken la wa liang na jawdo ki la wa liang ne ngado do ni o wi barar ko ne ro wana ne medan wi barar ka dit wuto man chala ngado ma dit wuto man chale ba nge rat o ga ja ka ta jide na medin muram ko den ke du ko di to ko social media to kan ci de prat ka je ci me de ran prat ka je wo ci na to kor ka ce je benan antama ku ga lo bom ku blame ci ga lo bom cha na nan kor ci ga lo bom cha molan kan yin kun ka different ko yin ku ka ti ga yen yin music ka tin yon te la do ci na to kor ka rama me de je me tere ki te ci to ka ti an ran goro mitran ka long de ran lan me dan ni na manda ne Changchi Ramkel, Padamandan Ton Manchan, I don't think they should mention on Guandan. Kawu tot me wo Corandan, Shenangalwa Bompalton. Rami, Urum Nimission again can galwa Bompal. Kawu me don't take a voice dot Missia Ling, me bella wouldn't chale, thankwe, and what thankwe, Kuarga. Di ngajira mu shira mu goro de galwa bompal ire galwa bompal de na ngwa e choten ram dong loy de ke dung nuari bado no gwa mi china oten na tala na kwar dong jane ku galwa bompal ku le tu wi na ka ja ba ja lar ke no bade lar ga di alte chuwo ka ga ti jera mu ke dunde munen me chana re ge tinatan so shira mu de lor ko dong di shodo mention wanam
jana nyama balwa je man do dien te ke tishu loy ka bible ka galo bom pal ka tan ken gwe je ken ni bible ken ni kwen ka dong mi shi bible shi kwen shi la re ngade ko dum pa la do te la bible mi shi la re ya kwan ya chang ka la kwan ke ya chang ka je bat ka la re je shi bible la re je na gwa wo de ya na kwan o la re je point nat ki ya ne te la kwan wa ja rok ko lo da ne tan kula kwar kun ke master kun ko ba kula go a meno ko bible check check ya gwa mo ko ne dial to online ngom de ko no ko bible la ko na theology Ephesus ki Ephesian yo to ko wa ne da mo dong to bo kel ga ya ki dong ba te ke exam problem ba no ko bi ne je Ephesus like 6 biukulo kan ke die jo ka bada la de jago like bond servant obey your earthly master with fear and troubling with a sincere heart as you would Christ, not by the way of eye servant as people pleaser, but as a bondservant of Christ, doing the will of God from heart. Matora makeni am nyu jana o kaneta la kwany lut neta la kwarkian. We mwana me la neta roye we mwana me. Ki neta bum no kan ka ye we mwana me wa lo ka. Ka to wa man do den chal ka na slave. Why slave lose master ikian. Wa ka lut master ikian chane ka Christ ki chane ka Jesus. Ala ta wa ludu kot ka jan yal gwami wa lune kwaru ka jawana me. Munyo diu jin lune kwar wi mwana me chane ka kot antenial. Kalar Bible wa jin wa chua te karamu dong mu palyana ki churo gong karamu do dien anen karo adan konyal kalan Bible bi nyakala di wa lode kwar kun chinega Christ go aje ma todo mo nugi kono tum no man do dien o lare je ji o de ji changa je ko de ram mi di lot chinega kot Bible do dien ton bo right again the same thing. They gonna joke Colossian. Choka diok kola 22. Don't bokwa we lo ilaran we interpret kajamo. But I'm sure let it new the jakon long on a more. Jan bond servant and obey in everything those who are your earthly master, not by way of eye servant as a people pleaser, but with sincerely of heart, fearing the Lord. Million con and a mebo. No, the Joe con a diala la quanya, what they con quar con do con lot long. A chima wo changwe quar con keep quaru. Wadi loki di tella di kalat sima o gweji wadi kalat kalut chene kamen ludu ko den chigwe shukalat ko gweji wa ana magoro ladi ki man chai jo ko lelo mo kwar ki mi jin kwany karama mo wa bro loy pin be jilat ki blet kala loy du kay lew sima o gweji jitan but be la loy do be lot chene ko kot ko tam pal kon kot ki ngat kon ko to kon point de gwe wa mani ramen la kwar wi mona wana me wadi lot chene ko to tenial wadi lot chene ko to tenial kamela reji no na lar Bible lo da kai chene ko to tenial ma nyu de je o ti ko to de dien wi mon
ka Bible mo gweje na mo mude te ke tien ma to do me la ri kan Bible la ri yo kwan ke la kwan la de je gwa wo lo je mi jin kwan ke ke ya lat wa ne de la kwar ku ne ke chen ye chen ka mo gori yana kan yu de jana bo gwa wa pa le ko kwin ne te chang ka ye jak ka Matthew sio ka de ko la jan wan du wan wo ka jan wan du de wa la re je ye wo na ga je te arun e ka pal ga queen ne te changa ye je ki ne de ku yo persecute mu ku kon na mo ka kon je ko kon ne de ra je ku dan kon no re ko no Bible ka le ba ra ke ku dun ye ne te wa na mo gwe je na magoro gwe je nya ko kon ko wo mi jok pai boli pali ko kwi gwantero awan no gwantero ka pali ko kwi gwantero gweja na mo goro gweja na ko wo tala gwantero mede pal ko kwi de kan nogi kanagiji chika malat ko kono tama chika chianga to ka gambel chianga to ka South Sudan ka tan la Bible je jane kanagi kana to ka changa ye je do no cha ko de ter ka de pal na ko kwidian ki de ngur de kon ngur ko mun no kon ka a chang chen kan kon je so Bible lo to ka kwije de dian de gwije pen kan kon wo de ko ro dan gang long pen kan kon wo de kon gwa den dong de ko ro gang je la nuare ki gwa den dong de wuro chongo je la wut mi jin wun mi leng Bible de che Bible ti ka che ka la loy do gwa dia ja chang ga ku ki che ru de ka banang tet ka du ko jinu bu ko do ba ko ro ter dia ja kan ta dong ku brother galwa bom pal dong kan te ku question kama ni an bo dia ja de ko question ma ko mi joko da wo pal ko pi gon ter kan na gwantaro ka chan ka gwantara ko plano ba na I don't think the solution there the solution no gwaja dong there long a lot kwida bari alu pala ko kwida ka ba goro ba jan no ka chan la mi je ba kwida ba plano ra mi bia na gwaja na mo goro gwaja no ka kon na italan very special ka re ring ne to kon te no wana meo ka Bible to go dong de kon nyo ko lok ka gwe mani look raje kwi the same thing a Bible to wa right ka long ka kwi na ko de lat de changa jak ki de yan na dan tu wi dun de yan ka lot chene ko da tnial kala de je wo gon to ko ken wa pa li yan ko kwi na de changa ya jak ki kan ki ram nagji wa pa li jin ko kwi de as a con gweja gor kon gwej mi di tan long chan question no ta lokot che katan ku na deveten badan lada wo ka Christ ne ta to content mi che kon Bible che kon interpret ka way me chi suffering dan ki to chu ko kon gweja cha buto gweja amogor kon do kon nya ko gwej tan long kon eta la nuara cha jego nga kon kut ko en Israel me dan ter kan kor ka kan historian de ale kan ko re Bible gwa ma tika ko ro wanti kan ka ter kan kor ka pal kan mani ta ma to ko raja cha ti kon ti me dan ba dong bia bu jo dong nang ne ka yin cham na ka ba ti yin cham na ka cha ti me dan o Israel la kon ala ka Bible la ki Israel la kon jiga kon ala ro ko gwando no ko gan Israel ba jan Israel nyen ka na wana ma ke Israel dadian ko mi Israel dadian okay yes ban ngot ban lim ni chang ba bu nyot kon ke Israel bebeno ka mi jan Israel tu yu mone
a bit to right quote thin right quote the chukula which up on the ale ke Israel legend bogna ke missile ke rocket and everything ko chamunda chamach ko moon ba koro beta and time de moon mi watch anan ke centuries a Palestine kine de year the kantama ne de nakanka okay wa moon mi chamai no wal e moon gan Israel don't jan ku kali nyenga na ka jan tam kadi awu je ta la ro ken bi kon dia la ko social media markan ga gat tiane men dong ne di tala ram to tala ram dit kata dial ti lel kan ke ko e ku mondien kamuku kon believe no ko dien kan to long ro gang why not asked ngotol ko ro gang man do dien siaro mu question o ko do pal ko mo kon dial pal yen nuoro koro ki manin bar palken ki manin jang palken ki manin ter palken ki manin jab ki murle pal ka pal ka kon de chi kan kaling ne bible chala do pal ka ki jitarun ki nage jitarun I think link can the same thing chana ga leng kon ka the first thing I love can nyamod o cha ga jogo nuore ka la jitarun so the only thing they will do ba kon ignet and kon na me ta kon dekten ka roi ko the kuen kon ja roi ko the kuen kana ka nong ja ga jan the same rone ba ga ja ka wi kon dial kon ji Africa ki ba bu job ka South Sudan so me cha your question e wo am pal kon ko do sure ta lo ko ba pal kon ja goro de kon nyo ga gwe ja chi dwar ka ga lo bom pal ka gwe ja chi dwar ka ram do dien mo ko luok mo ko laria da mo ka gwe ya mane yan ko ro kun ba do yero nyo ko te ja puch especially when a we ke lu la rom ngat chuang kon wan kon dial mu kon tu lo ko and ngat ba chi o tar je o kor cha ter ko bne dial bu mai di yot okay chu kon ke link history te cha ter medan o jin me to lo bu mai yot wan kor ki to lo bu ngulel di na lo ram cha moy body o kap di na lok di na kap dai di na lok an me gor ko de lok ka bak ka ngad ka bak line ko angang na te no ki na ma to la ran te tin jira lo ko mi che la ran ko na ma chan gor ba ma yot ki baran ba dare bala na lok ke history ti chala ne ti ngat ko no wal kalin kon ka dia ja kon la ju ko do te chala ju ko te wala ko ngona ka ngodo mi nyo ja kon ta me jis reltan ku kon ko dan ku kon la bangati jan ko dan kon dia kallan malat kana mo mani wala mo ray kon ki ma ta ka live video ngode sa ga jogo cha mai dia kap ko chong cha ngad na san ka they still ngode ko kana attack they still bomb kana and I've been seeing some of you people to chunkel ke Israel medan o me let Israel egwa ko wo ngat kon o ko dan pal kon ko dien kan ga Israel kam ngat kon mo why mucho kon ngat ko dan pal kon kan ga Israel lo ka Israel ka kor mi jana lada why mucho kon la the same thing so mi cha kon la duor kon cha be no chan ro ban ka ga ki ban ro dan kwet just ran la mana lat ka mind na me de lar ka do ba dien ka de yu ka do ba dien ma dong de gero no ka mi ramala duora mi cha babo bia bi nyodo ci bat ka do mo ko kon dial ana ran te ka liang de la lar ka la ran la duora wo lo ran ka wo lo ran ka do ba dien da wo lo ran ka do ba dien so mi cha bat ka do ba lo ja duor ka je beri je ka do ba nong bi la bi linga je ko liang du ci jan liang da ka liang da cha bia jan liang du so churin ko bi kwet mu gwe jaman la roje ta ja bible cha linga je mi cha be interpret ka je le ni lo interpret ka do dong gwe je na lo ka je pero ne dia la kam ko roi ko tela na la roi ko te ram ke la roi ko da la na ka long ko do dong la lo na ka je ka do cho lo de je many chan ni to be ko nong ye ka ja dong de ngol lo dun ka ram chi do ngol lo na ka ta la roi ko ka cha lo no kan dia la je kan
So mu bai blood doro number gwe je chi ma de go community dan gwe je do do den chwa gwe ka personality galwa men nang men char no ga je jam ka no ga ka kyungu ka ngu mu chu kon man dong de rwan te chi rwan de ko ben ga ko I don't think no wal te ga mi chi ga mu question ka nyang lo ko da ta mi chi dong te mi chu kon ko gambel ki gwen de dial ko ken to content kan do goro de la de brother kai den goro bu nyoga gech reflag la de men de ga rag do da rag gwe ke jamani jin goro bro do gwe ke ja cha jin ne jira mi chi ro de la ka politics ka mi chi ro la ka politics gwe ta la ga rag la ngwa lo je jamani jin ona ko bu ngwa lo ke ja chan jung ni ji chu te ga maladi ko na ran charu go di te ga char mu go mi di lo community era mo dong te ga chara so mi chi goro lo jira mi chi do la re ja no ni ke ruan to go to chi la ka go mani madera ma kon bien ke jam ko mani roi ko da jana kwa la lar ke je o chi do wi char ke jit ko moy dam ne ka wangu ga ne nu ga te du ka ta ka bina la roi ko dang cha bo gwi ne roi ko cha bo ling roi ko da la de ba lo gwi ta chi wi ga jam dia ran ko ba yi gwi ke ba jingi ka ta jal ga jim la ja no mi ji ran ko ka lo ji dor lo ja ka lo ja ba ngi ran ko chu lo ga lo mi ba yi gwi ke re o ke ngak ti lo ko ka ti ra so be ja ko bitel gwa ba yang la do rajurun ba pe roi du ba yi ku tem ka roi du kan na pen pen so gwe jo nyok ro do gwe brother kai den ko kon wa ko kien dia ren chi lo dien je ko cha na question gwe ja mu kan ga lo bom pal kan ben o win mo na ma chap te lo ko chap te lo ko ngono de kon ngun den ki ngono de kon ye pit de kon kapal gwe je chi kon de ga long ki de kon goro ban na ngala mi de kon te ke ga lo bum ke je jan dio je ko question na tam bible kana ta cha na buka right ko da la kon chi man ideal ala ta cha na buka right ko da la kon gwe je te ga to te dio ten ke che je go lar ka na do ne ka bible bo aram log mi logo chi log